Ćao svima. Sad ćemo da vidimo kako funkcioniše nova opcija za elektronski potpis. To koristimo svaki put kada imamo rezervacije i uplata od putnike koji ne dolaze u agencije, kako bi oni potpišali to na daljini. Ovako, biramo neki aranžman. Dvoje putnice, plaćanje 20.000. Sada štikliramo ovo, koristi elektronski potpis. Šta ovo radi? Na prvi putnik putem email šalje link kako bi on otvorio zasebni page gdje bi potpisao ugovor. Ako ovo nemamo štiklirano, možemo da taj link uzmemo u više detalja za rezervacije. Ovo je za svaki put kada imamo putnik koji ne zna svoj mail, stariji ljudi koji nemaju mail i tako dalje. Tako da, ajde ćemo po ovaj put sljedeći korak. Idemo postojeći putnik. Primjer, evo, biramo nešto ovako. Idemo rezerviši i idemo OK. Evo, sada sistem je nama kreirao ugovor. Ugovor je onaj isti template što imamo. I možemo da vidimo tu gdje je korisnik, da nemamo ništa. Sad, kada zatvorimo ovaj broj 4, kada zatvorimo rezervacija, broj 4, ukoliko idemo da vidimo rezervacija, odnosno tu prikaže, možemo da vidimo da ovaj je link za potpis i da je kod, ovo je nama security kako bi znali da pravi čovjek potpisao 8663. Ovaj kod samo uzmemo i pratimo nekome na Viber, primjer što je tu, i samo kada ja ovo otvorim iz mobile, ovo je samo za demo, neli? Idem tu, evo ovaj link, evo info za rezervacije i od mobilni, ako idem samo da ovo potpišem, 8663, neka ne potvrdi, ugovor je uspješno potpisan. I sada ukoliko uradimo tu jedan refresh na ugovor, možemo da vidimo da je korisnik to potpisao. To je to.